Yes, ni Makaji the King of Kigosho Ngaruya Junior. Ngaruya ni muini na mheshimiwa kuria kutuko gwitwo Subukia. Kuria gwitwo Subukia ni kuthiete kundu gwitwo Subukia. Andi na uru andi mukenu ni ikaria Subukia ntondo wa wendo wanyu na kunyenda kuria munyendete. Thank you muri andu afata muno muri andu magegania muno kaya murathime nikio turagwa Subukia rungare na Ngaruya Junior andu wa Seges andu akoru gwetagwo Subukia andu akoru gwetagwo Kambazi nyinyi ni watu wa nguvu mpaka huko Sorai muri andu magegania muno na ni murakemenya tukiri na mugeni uratucerera wiki ino na ndire na thina na mugeni ucio guka actually mundu gwitwa wa Munyoro ni ndire na thina nawe guka ino kundu gwitagwo Subukia. Karibu sana kundu gwitagwo Subukia, but nino nyenda guka mundu gwitwa wa Munyoro wakinya Subukia no nyende otwire riria wari deputy president niki watutigeire tukanariganirwo kuguo miaka iyo iri riria wari deputy president wa bururi wa Kenya niki Subukia watuheire miaka iyo iri. Number 2, riria wari deputy president wa bururi iyo ujire muthenya umwe tu wokire siku moja ulikuja Subukia twaguthaithire ndaguthaithaga uke njira muthenya umwe tu wa Munyoro wokire kundu gwetagwo Subukia. Oguo ni gwaikaria Subukia maranjirire kurie twira muthenya umwe wokire Subukia wi deputy ndiga tukwe mathina maitu. Riu karibu sana kundu gwetagwo Subukia tutie na bara nawe no umenye Subukia itu wi thayu Subukia itu tukorwo tuiguanite Subukia itu kwina kabira nyingi Subukia itu tukorwo Gikuyu tukorwo Baruya tukorwo Kalenjin actually gikuyu nikio gitokoretie Kalenjin gacoka kwina Baruya kwina Jaruo kwina Githii na tukorwo tunyitanite uguo tandu a nyumba imwe mundu gwitwa Munyoro ndikwenda woka Subukia ithuo tuhurithanie aca ndikwenda woka Subukia ithuo twirire aca ndikwenda woka Subukia ithuo utige Subukia na aikaria Subukia tuhuranite mitwe uka Subukia wihitukire uthie kuri urathie mugeni ni ruwi. So sisi hatuna na shida na wewe, karibu sana Subukia, hatuna shida na wewe, karibu Subukia. But Subukia ukikuja tuambie wakati ulikuwa deputy president ulituletea nini? Wakati ulikuwa deputy president ulikuja Subukia siku gani ukiwa deputy president? Kwa sababu kwa Subukia sisi wa Kikuyu ni wengi, sisi wa Kalenjin ni wengi. Hata niseme sisi because wa Kalenjin tumekuwa kitu moja. Wakale ni wengi sana, Wajaka ni wengi sana. So usituletee vita, usifanye tupigane, usifanye ile unity ambayo tunakuwa nayo, hiyo unity ipotee. So nakuomba sana Mr. wa Munyoro kuja Subukia, najua unakuja wewe, kuja najua unakuja kunilima, kuja unilime kabisa, kama ni Ngaruya kuja lima Ngaruya, lakini ile kushikana tumeshikana na Wakalenjin na Wakikuyu, na kuomba kwa heshima usijaribu kutupiganisha, usijaribu kupiganisha Wajaruo, usijaribu kupiganisha anybody wa Subukia. Thank you, Ngai murathime ndi mwendete muno na muri andu afata. Nie njitagwo Ngaruya Junior, ndera gite kia mumbunge wa Subukia 2027. Asante.